I have accordingly decided to appoint Mr. Paul Mashatile as Deputy President of the Republic of South Africa. Mengameli Cyril Ramaphosa uqoshe tindvuna letimbili lekungilindiwe Sisulu naNathi Mthethwa nemasekela lamabili ehhovisi lakhe lekunguMaite Nkwane Mashabane naThembiswela. These forces are going to saturate this place. You're going to walk every corner. Kubekwe tinyanga letintsatfu ukuthi kucedwe bugebengu eWestbury eJozi. As a team, we did not start well with a number of challenges that we had. Imarumo Gallants ithi itimisele kuphumelela umdlalo wayo weCAF Confederations Cup nayitfolana eTulu neUSM yase-Algeria ngalesithathu. Baba kuhle phindze ngihlanganyele nawe mbukeli etindzabeni telwimi lesiswati la ku SABC 1 lishonile. Ungakhohlwa ke ukuthi letindzaba tiphindze titfolakale futhi na ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. SABC News itlile go tlhoma semmuso kana le entshwa ya dikgang ka 2023. I-DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora En rechtstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Indaba za SABC ilizwi lakho zizimele azinamkhethe. Mengameli Cyril Ramaphosa uqoshe tindvuna letimbili lekungilindiwe Sisulu naNathi Mthethwa nemasekela lamabili ehhovisi lakhe lekunguMaite Nkwane Mashabane naThembiswela. Sisulu bekasola kakhulu ubuholi baRamaphosa kanti Mthethwa uqoshwa ngemuva kwekuhluleka kuthola sihlalo sekuba lilunga lesigungu lesetulu se-ANC naNkwane Mashabane. As a Northwest. Lisekela lamengameli we-ANC Paul Mashatile libekwe njengelisekela lamengameli wakuleli. I have accordingly decided to appoint Mr. Paul Mashatile as Deputy President of the Republic of South Africa. Ubekwa Mashatile kulesikhundla kuthi ngemuva kwekusula kwaDavid Mabuza kulandzela kungaphumelele kubeni liphini lamengameli we-ANC lihlandla lesibili kunkomfa lelicembu lebeyibanjwe ngengongoni nyakenye. Ramaphosa uphinze wasusa Nkosazana Dlamini Zuma njengendvuna etekubusa nekuhlanganyela netindzaba tendzabuko wasiniketa lona lelilunga lesigungu lesetulu se-ANC Thembi Nkadimenge. Minister in the presidency responsible for women, youth and persons with disabilities will become Dr. Nkosazana Dlamini Zuma. Minister in the presidency responsible for planning, monitoring and evaluation will be Ms. Marupini Ramakgopa. And Minister in the presidency responsible for electricity will be Dr. Khosientso Ramakgopa. Minister of Communications and Digital Technologies will be Mr. Mondli Gungubele. Lubeka ngivuna ngulo sifundza eKwaZulu Natal sihlezekala ucokwe kuba indvuna item7 yesive natakhiwe Ncandini. Sizikodwa ususe kwesekuba indvuna ehhovisini lamengameli watsatsa sihlalo saNathi Mthethwa. Kanti sindisiwe Chikunga ucokwe kuba indvuna itekutfutsa. Minister of Public Works and Infrastructure will be Mr. Sihlezi Galala. Minister of Sports, Arts and Culture will be Mr. Zizi Kodwa. Minister of Tourism will be Ms. Patricia DeLille. Minister of Transport will be Ms. Sindisiwe Chikunga. Mengameli Ramaphosa ucela tonke letindvuna leticekiwe kutsi tisebente ngekushesha kulungisa tinkinga letibukene netakhamuti takuleli. Indvuna yagezi itawuba nemandla ekutfola lusito tukwemali lebekelwe inhlekelele yavelonke kulungisa tinkinga tagezi. Liphini lemengameli we-ANC Paul Mashatile selilisekela lamengameli wakuleli. Lokhu kutangemva kwekuthi David Mabuza lobekalisekela lamengameli wakuleli esule kulesikhundla. Asesibuke kukhula kwa Paul Mashatile kutepolitiki kude kube kulomuhla alisekela lamengameli wakuleli. Paul Mashatile sewuthatha nzambote kuba lisekela lamengameli kanze konke lokwacala kule minyaka le-16 lengcile eGauteng.
waba sesikhundleni lesisetulu nga-2007 ngesikhathi aqokwa njengesihlalo we-ANC eGauteng. Nga-2012 wagacela isikhundla sekuba ngumgcini mafashikele we-ANC kepha wangaphumeleli kulandela kwehlulwe nguDokotela Zweli Mkhize. Emva kwalokho Mashatile wacedza iminyaka lesihlanu angahambisani namengameli wangaphambili Jacob Zuma ngesikhathi buholi besifundza saseGauteng bukhuluma ngahambisani kubanjwa kombuso ngabhongana ngenkohlakalo nengahambi kahle kwetintfo. We want leaders who will listen. Masutshelo la corporate president I kanje. Nga-2017 spokesman uMashatile waba ngumgcini mafa we-ANC kulandzela kwekuhlula Maitengwane Mashabane. Kepha leminyaka lesihlanu beya kulesikhundla kwaba netinkinga tingabhadalwa kwetisebenza lenhlangano lebusako. All I can say for now is that I'm humbled by that consideration. Leaders of the ANC must always be willing to serve. Mashatile lovele Alexandra utsatsa Tindzaba ku David Mabuza lobekalisekela lamengameli. Ngendelani na ngivulela lokhethwe conference. Mashatile utawuba ingcenye yalabo labatawufungiswa bangene embusweni. Kwaba nekungaboni ngasolinye kulandzela ukushiya phansi kwamabuza ngekhathi kunhlangano ye-ANC njengoba labanye basola Ramaphosa ngokuthi akafuni ukucoka Mashatile ukuthi abe lisekela lakhe. There is no crisis. No crisis at all. So you can read between the lines what's going to happen. We wouldn't send the deputy president to parliament to go and warm backbenchers. Otherwise, I would have taken him back with Makura here. Mashatile utsatsa lesikhundla nje lesifundza lasehole iminyaka le-16 sibuye nenkinga yokulahlekelwa umasipala. Kanzi ANC ingahle ilahlekelwe kubusa lesifundza kulolu khetho lwalomnyaka lotako. Nanoma kungadeki ukuthi kuyowendakalani kulolu khetho lwalomnyaka lotako, kepha kuphakama kwaMashatile ngahle kumbeke ukutheni angagcina angumengameli. Tinguquko lebekadze tilindzelwe ngemehlo labovu kumengameli temukele ngetindlela letehlukene noma letinye tindvuna titawungena etikhundleni tato. Letinguquko tibange kutsi letinye tisebente esikhatsi lesidze lokufaka ekhatsi Lindiwe Sisulu. Are making the following appointments. Ide yaphuma ikati engxoweni. Umongameli Cyril Ramaphosa ebhengeza uhlengahlengiso kwikhabinethi yakhe. Women, youth and persons with disabilities will become Dr. Nkosazana Dlamini Zuma. Nanjengoko ke sesinomphathiswa wezombane, abanye abaphathiswa bazawungena endimeni baqhube nomsebenzi. Kaloku uhlengahlengiso lulandela inkomfa ye-ANC yangoDisemba eyabona umongameli we-ANC ebuya kwakhona ndawonye nesekela elitsha uPaul Mashatile. Ngoku ungena eburhulumenteni. Nanjengoko ke kubakho abaphathiswa abatsha, abanye bazikhotha amanxebe emva kokuba bethe bakhatyelwa ngaphandle ephakathi kwabo inguLindiwe Sisulu emva kweminyaka engamashumi-30 kwikhabhinethi. Kaloku esikhundleni sakhe kungene uPatricia de Lille we-Good. Minister of Tourism will be Miss Patricia de Lille. Abaphathiswa bambi abazikhotha amanxeba kungoku nje nguMayite Nkwane Mashabane noNathi Mthethwa. Ukanti ke bona bebekwikhabhinethi ngaba kweminyaka eli-10. Awusekela abaphathiswa abathe bazibona bengaphandle kuphumulo Maswale noSidumo Dlamini. Abahlalutyi bezopolitiko baphefumula benjenje ke bona ngoku. His political opponents were punished. They've lost their jobs. So we have to look through the lens of the ANC and the president's own personal survival strategy. Yena uPrince Mashele uthi bekudala ilindelo lekhabhinethi ihlengahlengiswe. He has completely missed South Africa's public mood. South Africans had expected that he would cut down the number of cabinet portfolios. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi uqinisekile ukuba kuzaba kutshintsho libonakalayo eMzantsi Afrika ngoku. NdinguAbongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng. Amaqembu etepolitiki avakalise imibono leyahlukahlukene mayelana nekuhlelwa kabusha kwamalunga embuso amengameli Cyril Ramaphosa. Mengameli Ramaphosa umemedele izinguquko letinyindi kulesigungu sakhe lekufaka ekhathi nekubekwa kwaPaul Mashatile njengelisekela lakhe. Dokotela Hosiyensu Ramahuba uyindvuna yagesi letawuniketwa emandla latsite lehloswe ngayo kucedwa lenkinga yekucisha kwagesi ngenhloso yekumonga. Lokhu kufaka ekhathi kulawula tonke tingoni letibalulekile telihlelo lekusebenta kwemandla.
shedding as well. Liqembu lelibusako litemukele tinguquko tekhabinethi letendiwe ngumengameli Cyril Ramaphosa. Let's get down to business. Let's see whether this focused approach on load shedding with somebody with level-headed academic record, understanding things. You know, it's something else to talk in generalities. These things need engineering capacity. Lamanye maqembu avakalise ukudumala ngekucoka Dr. Khosiyenzo Ramokgopa njengendvuna yagesi. Dr. Ramokgopa usebenze ehhovisi lamengameli njengemluleki wamengameli wetakhiwo Nqandi. Waphinze wasebenta njengasodolobha weTshwane emkhathini kwa-2010 na-2016. We're in for tough times ahead. I think we could have really done with a energy expert in this portfolio to be able to get to grips with the crisis. We've now had an even larger cabinet with even more ministers laid on top of it. Nanome madlela ndzawonye enhlangano lephikisako ancomele tinguquko, kepha athi atawuqinisekisa ukuthi letindvuna tamengameli tiyawenda umsebenzi ngalokuphelele. Together, we are going to hold them accountable. They are also going to hold ourselves as workers accountable in terms of making sure that we deliver service. You must reach out to all our people to seek support, as well as support within government and cabinet, so that we succeed, because this issue of energy, it's a major crisis for the country. Umsebenzi lomkhulu lobukene naletindvuna kuqinisekisa ukuthi tisebenta ngekutikhandla kulwisana netingqinamba letibukene nalelive. Sikubutile mbukeli ukuthi uthini umbono wakho ngelushintsho lwetindvuna tembuso, uphendvule kanje. Mina msakazi anganelisekile ngenguquko zamongameli, bekumele ashintshe laphayana afake abantu abasebasha abanomfuzo kanye noqozi. Manje lapho kugcwele abantu asebebadala asebekhathele. Mina ngithi kuletinguquko anganethiseki kahle nakancane, ikakhulu lapha kuyouth. Mengameli ngabe ufake umuntu omusha etawukhona kuba iyouth, ngoba iyouth siyathi ukuthi lelive lonke jikelele lingumliba loya embili. Angicilisekile mina ivele ke ukugcina vele bekongqongqoshe endaweni ukuthi abanciphise ongqongqoshe yabandisa yena. Muthi uyabheka lapha uminister owamaphoyisa nje ubheka icele umbekeleni okwede mantashu babekeleni. So nje ngendlela ekwenza ngayo ANC kuthatha omunye lapha abeke lapha kuyashintsha shintsha. Hayi msakazi mina nginelisekanga manje. Yini angalethi iyouth? Bekumele alethi iyouth kakhulu, angasilithela abantu abadala. Bheka lapha ku-youth development kugcwele nje umuntu ona-74 years but uzolida iyouth no ways. Sizomehlulela umengameli ngalolu cabinet akaqeda kuliqoka ngo-2024 ukuthi lizosebenza kanjani. Kodwa ngidumeleke uma ngabe ukuthi usaqhubeka nokunweba engabe uyaliphungula ominister bakhe abaningi kangaka, ufaka no-deputy minister nga-2. Lona ngumbono wembukeli, i-SABC ngeke yetfirst ukuthi iphendvulela ngawo. Kubekwe tinyanga letintsatfu ukuthi kucedwe bugebengu eWestbury eJozi. Lokho kutangemuva kwekuthi indvuna yemaphoyisa Bheki Icele ifake lithimba lelikhethekile lemaphoyisa kulendzawo kulandzela ludlame loluhambisana nekudubula lokwendeke kulendzawo lwashiya abantu labanyenti bafile labanye balimele. An operator lomphakathi ukhungethwe tigila mkhuba bugebengu ngene tidzakamiva. Njengoba kugcwele bugebengu lana tibhamu nengahambi kahle kwetindvo kulendzawo, emaphoyisa abukene emsebeni ukuyisa tindvo esimeni. But just being realistic here, you have done nothing yet. There's no arrest. You are arresting people that are smoking data. You purposely dance, but the next day they are out again. Ulandzela ludlame losoluchubeke cishe isikhathi kufaka amaphoyisa etaladini tase-Westbury. Lamaphoyisa atawuletha kuthula kulendzawo acedze nya loludlame oluhlasele lendzawo lolushiya takhamuti talana tisabela timphilo tato. These forces are going to saturate this place. You're going to walk every corner. You're going to walk every passage. You're going to knock every house. We're going to stop everybody. Kusolwa ukuthi lolu dlame lucala kumagenge ema-Fascans nema-Varados. Emalunga emphakathi athi lamagenge alula kubusa lenza kude ukuthi athengise tidzakamiva. Kepha sekunekungabata ukuthi ngabe titawusitakala yini letakhamuti. The challenge that we have is it shouldn't be for a short spate of time. For example, now this is for 3 months. It's been happening here, like you say, for many years and stuff like that. And we don't have more
police community visibility in the community. Nebafunzi ngalokunjalo sebasaba kuya esikoleni kulenzawo njengoba basabela ukuthi bangahle balimale uma seyisukile. I would like to ask, what is the plans moving forward? Do you all have a plan to make sure that us as learners, when we come to school and go home, we can be secured? Tiphatsimandla tithi tiyona ngokonke lokusemandleni uqinisekisa ukuthi tiqedza nya tigebengu letihlukubeta emiphakathi. Kuletinye uma sibuya entitolo baphathi beTshwane University of Technology bansi basakhulumisana nenhlangano lemele titudeni kwetama kucedza umbhikisho lomise kufunza nekufundzisa kule nyuvesi. No supermarket is cheaper than USave, which means big savings on your favorite products, daily essentials, and more. Get Farmer's Choice frozen mixed chicken portions for only $179.99 and Jungle Oats porridge for just $29.99. Don't miss out on these great deals and more, only at USave. Car accident? Relax. Hit the brakes. Slow down. Let Clientele Legal smooth out those bumpy roads. Clientele Legal is your partner in justice and peace of mind. Bought a car and the dealer ripped me off. Then Clientele came to my rescue. Clientele are out of this world because they know their story. Labor-related incident? Just relax. Don't put yourself in a vice. Clientele Legal has got you covered. Lawyers are expensive. Clientele Legal is affordable. Debit check and pay all your premiums from now until the end of November, and we will pay your December premium for you. We have a nationwide panel of attorneys standing by to assist you. SMS Legal to 43975 and we'll call you back. SMS now. I was having a student loan. I paid it off, but they were still deducting. Clientele step in, stop them from deducting, and they pay back my money. Why? What has happened? I cannot believe you have said no. Why? Uncontested divorce? Relax. Clientele Legal will guide you through this sensitive process. I was getting a divorce, so Clientele went to court with me, and they didn't just offer me legal support, they also offered me emotional support as well. Professional lawyers, professional advice at an affordable price. Join Clientele Legal today. SMS Legal to 43975 and we'll call you back. SMS now. Never pay more than the Boxer price. When you buy Fresh Wave hand washing powder 3 kg, buy 2 for only 138 Rand and get this free. Pampers Active Baby Disposable Nappies Value Pack or Active Pants, buy 2 for only 300 Rand. Evolve Male or Female Antiperspirant Roll-On 50ml, buy 2 for only 38 Rand and get this free. Never pay more than the Boxer price. Sikwemukele esigabeni sesibili seTindzaba tesiSwati mbukeli ukhithe kahle ngoba ethi sekhona sichobeka nato. Baphathi beTshwane University of Technology bathi basakhulumisana nenhlangano lemele titudeni kwetama kucedza umbhikisho lomise kufunza nekufundzisa kulesikhungo. Titudeni tikhala ngendzawo yekuhlala lengekho sesimeni lesifanele kungakhokhwa kwemali yeNSFAS kanye nekubhalisela kungena kule nyuvesi ngemkhonyovu. Lilanga lesibili lembhikisho wetitudent ase-TUT. Le titudent isola abaphathi ngekungabanaki nekungalaleli tikhalo tato. We've closed down this university precisely because our students are going to classrooms with empty stomachs. We're currently facing an issue where NSFAS has been delaying to release meal allowances for our students. The state of our traditional residences are in a state of a crisis. Bathi titudent letikweleta akavumeleki ukuthi tifundze kanti nalabo labacedzile angeke bathole certificate tabo. Nanobe le titudent sisekela lesiteleka kepha tithi tisalele emuva etifundweni tato.
Njengamanje angikhona ukuthi ngi-attend iclass kule campus engikuyona main campus amabhasi avaliwe ukuthi asithatha sise eSoshanguve. Asikwazi ukuthi singaye emaklasini siba left behind. Some of us mele sifune ama practical ukuthi siye e-workplace, so us remaining behind iyang affecta kakhulu. Baphathi be-TUT bathi basakhulumisana netitshudeni kuthola sisombululo. We regret the disruption of the academic program of the university at our Pretoria campuses, and students enrolled at these campuses cannot afford any further disruptions to the academic year. Current discussions are aimed at the speedy resumption of normal academic operations at the Pretoria campuses. Titshudeni tivakalise kuchubeka nekubhikisha ukuthi made kuvakale tikhalo tato. Kuyaqhubeka kuthungathwa kwemfunzi wamatikuletsheni lomite emfuleni imlumati ngemuva kokubaleka esikolweni eShongwe esifundeni saseMpumalanga eSkumane. Bandile Bhanda kanye nemngani wakhe betame kuwela lomfula wemlumati lebe ugcwele ugola Tindzaba kwabese kumita Bandile kulomfula kanzi lomngani ubese uyobika loludzaba kuthishela Nhloko. Kufunza nekufundisa komisiwe enkomazi ngalethi khukula tishiya umonakalo kulendzawo. Balishumi nakunye bantfu labashonile kanzi bane labalahlekile kulabo labalahlekile kubala nemfunzo elibanga lelishumi nakubili Bandile Bhanda kanzi umndeni wakhe unelithemba lekuthi utawutfolakala. Besaphatheka kabi kakhulu kodwa ngokudududwa sikole ngoba isikolo lapho lo mfana bekakhona khona sibone isikolo lesinebuntu lesibonakalako ukuthi sikhala kanye nathi kulomntwana. Umphathisi wetemfundo eMpumalanga bonakele Majuba uvakashele lomndeni ngemuva kwalesehlakalo kanzi Majuba uphinze waxwayisa abafundi ukuthi bangedami kuwela imifula legcwele igola Tindzaba. Abantwana bazamile ukuthi badoje bathi baphuma bahlangana neguard yababona yase iyabajikisa ibaletha back esikoleni. After some hours bala esikoleni labantwana badoja again but bafuna indawo la iguard bengeke khona ukubabona baphuma ngaleyo ndlela. Kulesikolo Majuba uniketela uhlelo lolutawulandzela kuvala emalanga ekufunza lalahlekile labafunzi kanzi lolu hlelo lufaka ekhathi kufunza ekuseni ndzambama kanye nangetimpela sondvo. Ihlelo sikolo lelusinika lona lusisitile ngekuthi nyalo silungele ukuthi singaya kuyobhala lihlolo lethu. Libandla lelibuke tehlakalo liyaqhubeka nokusebenta kusita imindeni lethikamete ngoletikhukhula kanzi umkhakha lotemele usebenzisana nohulumende kusita takhamuti letidzinga lusito. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Gallants ithi itimisele kuphumelela umdlalo wayo weCAF Confederations Cup nayitfolana etulu neUSM yase-Algeria ngalwesithathu. IGallants ihlete endzaweni yesibili kuGroup A kanzi ihlukaniswa liphuzu linye naleli cembu lase-Algeria lelihlete esicongweni. Imarumo Gallants iphumelele yonke imidlalo yayo lemibili kuGroup A kumqhudelwano weCAF Confederations Cup ngaphambi kokuthi igucise iUSM Algeria ngemagoli lamabili ecanzeni kumlende wekucala. Nanoma kunjalo leli cembu alikahlali kahle etafuleni leDStv Premiership njengoba lihleli emsileni. The challenge is more about the traveling and it becomes a mental aspect. Now it's not more about how much you can put it in terms of your physique, but it's a matter of managing the minds of the players to remain confident. I just feel like we as a team, we did not start well with a number of challenges that we had, and when we get to the Confed, almost some of the things were knitted well.
Lo mdlalo walo utawuqala ngensimbi yesithathu ngalesithathu enkundleni Dobsonville eSoweto. Akasekho emhlabeni kapteni welicembu leRichards Bay Siphamandla Mdolo londlule emhlabeni lomuhla ekseni kulandzela kuwa kwakhe enkundleni yekutilolonga. Lo mdlali loneminyaka lengemashumi lamabili nemfica bekakhona nalicembu lakhe liguciswa eKaizer Chiefs kulempela sonto lendlulile. Nati ledhamba nasiphomotha kuligwalagwala FM. Lo mnotfo walapha eNingizimu Afrika lontengantengako sewuphinze wahlaba phansi ngeliphondvo njengoba wehle nga 1.3% ngenxa yalogcinywa kwagezi. Bafunzi baseTshwane University of Technology lababhikishawe ePitoli bafunge bagomela ukuthi batawuchubeka nalombhikisho wabo kuthi made kuhlangabetwane netimfuno tabo. Emaphoyisa akulesifundza seMpumalanga abophe abantu lababili lapha emalahleni labasolwa ngekubaba umashonisa kulenzela ukuthi batholakale nemakhadi akasasa. Faka i-aerial yakho usithole ku-DTT kusasa lihora lonke lapho tindzaba titabe setene banabile kungakabiphi nje utabe utitfola ngelwimi lakho loluphelele lilanga lonke. Tikucala phake talomuhla asiphinze sihlangane futhi ngalokutako nisale kahle.